Okay, may back po. Kahit kung na ito ni Kabsat na Mario Piniera na bag nga malam yung Kabsat June and ating GM pa-shout out man ti Happy Father's Day sa mga tatay, papa, tatang. Happy Father's Day, Kabsat June. Likewise, Kabsat Mario. General lagi na ito. Kasi di alam mo ni Batali. Ang batali siguro. Okay. One. Andiyan mo. Sikat yung makain naman mo dito. Dati nga di dyan proper. Baka ang batali no Aguinaldo. Dati nga dua ko namlatan. One. Okay. Yan. Good afternoon, Gamot. Kini GM Eman Kastanyada nga ninikanta ni tatang natatay ti ko. Botas. Yes. Digital boots di dyan. Digital. Pampalaing nga magnadayta. Mayaman. Okay. Agad PM Idol kablaawa man ti Happy Father's Day. Nagiti kakabsat ko dito maligaya. Kawayan family Vea. Kini Papa Celino Pasqua. Nang nangruna kinilakay ko. Ni Jimmy Viador. It's me, Marie. Marie. Ganun na thanks. Okay. Ngarod. Misapay. Tidug. Agin lang baba. Tanong basit. What? Good PM po, Idol. Pa-shout nga po lahat ng mga magigiting na ama ngayon. Happy Father's Day po. Lalo sa papa ko na si Elipio Corpus. Nanonood ngayon sa asawa ko na si Romel Honorica. Nakikinig ngayon. Happy Father's Day po. Okay, pa-play yung aking ama. Shout out to my GM Marvin Aguyan. Nakatune in da ka noon. Hindi ko muna nalogarda. Okay, good afternoon kanya. Good PM mga Idol. Greet ko nga po si Papa Rudy at Papa Onyor ng Happy Father's Day request nga po ni Papa yung Agbabakot. Thank you mga idol. Nakikinig daw sa silok ng kalamansi. Ngarada, because it's Father's Day, karoba, ilagay man tatang kami ti chan sa apo nga mga bakti 200 pesos load. Yan. Dapat tatang ka, tumawag ka dito official text line tayo no amum ti title na dito sonata. So it's name the tune nga tumawag ka tatang dito'y istasyon. Di ka din, nalawag. You don't have to write your name, your age, address. Just dial 0917-150-0361 kan tumawag kanton nito no nagrogin. No amum dadi kanta. Yan. So kailangan siya sa akin ni Radon. May pasok ito yan. So once again, if you are a tatang and you know this song, okay, tumawag kan. No amum ti kanta. Apo damo tumawag nga da. Gusto excited data. Maramdama mo. Okay. Okay, so wanted, tatang. Ambok ng ado, iti makamo ito yung sonata. Dito yan. Anya. Ti title na Love, ang pa na nagdagtaw-tawag ko. Dito'y nga sonata. Okay, good afternoon. Kita ko tumatawag na kita mag-ham mo. Hello? 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 Hello po. Yes. Sino ba ito'y? Sino ba ito'y tumatawag? Gerald po. Apo, hindi mukhang matanda, mukhang bata. Hello? Hello, sir. Okay, mano to, Mon? 28, sir. Tatay ka na? 28 po. Tatay ka na? Apo. Paano? Paano ang pakiramdam ng isang tatay? Sige man? Paano ka naging tatay? Ada na si Kugak, kasilatan. Adya Mike mo, di maala pala. Okay, okay, may isang nga pureba nga si Kakit Tatang. Okay, tell us something about being a father. Apo di magsao. Oh, da ka tungtong mewan. Okay, wala. Okay, hindi na may ipag-dumayal. Okay, nga Rod. Once again. Okay, madapay mesa na matawag. Kanti chance. Hello, good afternoon po. Hello. Hello po. Hello po.
Hello. Yes. Apay gaw awang ti audio yaw. Okay, sino po sila, tatay? Ito. Yes, sir. Good Enrique, sir. Okay, mukhang tatay, mukhang adakurang na tingipon ng agsasaw na. Lakata. Kasi mga gag. Manutawin yung tatang. 67 po, sir. Ay, talaga. Ay, nga. talaga. Okay, anyang nga ro ti title na dyan, Sonata? Wonder... Ano yun? Once there was a love po, sir. Yes, Ayan. very good. Once there was a love. Okay na nga ba kang arot itilod? Hamo pa ilay bababata. 200 peso load tatang and happy Father's Day kanyam from the 4-decade duo. Ha? Congratulations! Okay. So that's it, our winner of 200 peso load ni tatay. Hindi mo mo tinaganan. Basta naalam niya number na. Adit importante. Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love filled with such devotion. It was yours and mine to hold and cherish and to keep for a lifetime. Then you went away on that lonely day. Once there was a love. Now I don't know how I can go on. Somehow I feel so. Agor kabit, agor ka. Ato tiyo may acclaim ti prize na ngamin apo karo ba kita hantay nga papayaginan makatiuni ka no si asindo ka man apo nga acclaim ti prize. So that is dahil tihong kunak okay kabarbaraan iti Father's Day nasa isaya at no ma-claim yung tatanda di premyo yo dito ay sa Omega booth. Okay, pasok na po dito. Tanong makita madigit ay viewers saya. Okay. Good afternoon. And of course, ayan, sakbang interview tayo na kung ano ito'y kabsat. Pakikit mo man ni Ronald, iti happy Father's Day from his loving wife. Talaga mata. We are currently eating our dinner and watching you guys. Please, any song will do. Thank you in advance. Okay, we will do kabsat Cathy after we interview our first, may kamanon, nga mga lasunan. Third, fourth? Fourth, ayan, may katag tuko ka bibit, interview taman, takitaan taman, nunyamot ti, nakamuta si Malika dito yung programa. Okay, you may, okay lang kastata, safe ka. Okay, so what's your name? Cheryl Joy Aguna, sir. Cheryl Joy Aguna, ket nangabak isuna iti, radyo. Ayan ka mga di radyo, tanong makita, iti viewers, viewers, feeling ko, digito ABS-CBN. Anyway, good afternoon and congratulations. And kablaawa man, dagiti tumtumag, especially kini tatay mo tatang. Bag nga malimtay amin kakabsat. Muna ti amin kahit kung i-greet ni father ko, Dante. Happy Father's Day, Daddy Dante. Ape ortags ng sangit ka. Ayan, Dante tinagan na. How old is Manong Dante? 62, sir. Okay. Talagang masapol na ti radyo dito, nga liwliwan. Tadi di agtungtong iti takarkaruba. Ikam di pagliwliwan na. Ayan, Cheryl Joy is from Kabatuan Isabela, Gayam, Isuna. Ayan. Kat nagsimple lang ti surat na hambat nga dati atid duget. Ayan. Kati, so, ingana lalo katam? Dahil nga rod iti... ingana lalo katam ni Jan Mark regalo ni Basang Cheryl Joy para kini father na dahil iti surat na apo. Okay, it inaldaw-aldaw ng inarami ti apo kastamat kagagat ni tatanggo ang mapan nagtatrabaho. Di na iging gina pudot ken tudo tatang agserbi pamilya na importante kano kumana. When adon na tawen ti naglabas kasalat na ni tatangko nariingak. No, kaapura. Piman trabaho di bangkag ni tatang ko madi makaidna
madi makaturturog, masapa bumangon, ket mapanmanen, ijay taltalon. Nasingpet, ken nagaget ni tatang ko. Iso deta ti kalidad na, may panagkal ko. Tsak inibak, at damot basit abisyo na, imtay ko na dan, pangpaimas ka no, pangan ken turo. Kasla amok dayjay, kasla arak dayjay. Okay, iso nga rumaman mo sang kapasiti arak, aglalo no adda ti pulutan na, maipasango. Okay na palalo unay aragsak ko no, makikita ni tatang ko, urerigat na, napalalo ti, urerigat na kat napalalo. Na naisayang kat na kami, nga pinagadal, kini ading ko, kabayatan ti pinaglabas, iti panawen. Makikita ka inuten agulog pigsa ni tatang. Apo dito yung nasakit dito launay kat. Ato pa yan nayen. Maintenance ti agas kasta una yan. Baring salot na nakit ag sublimanen. Well, man, dyan ading JM, ita ti Father's Day, kat yung mga sagutan ti radyo ni tatang ko. Isu ti kay liwliwana kano, kasjay, no sumangpot agapot trabaho. So, kasjay lang ako kasimplatin. Surat ni Ading. So, once again, thank you so much for joining. And with that very simple lines mo talaga, amat nga marik namin ti ayat mo kini Father mo. Ang sapay lo kumata naragsak to, tadi nang tukot. Apay, nagbasi mo datan din mga radyo ko na. Okay, once again, nakablawan pwede kita karupa yung DJ Kapatuan. Happy birthday kini Komari Reyag Tarap. Napo, kapi na. Kasinsin ko ni Manong Joseph Manong. Diyos ko, okay. Okay. So, from the Pastor clan kamot laan? Ni mother na Kasi kini mother ko kabsat. Okay. Aw mo lang gayam sab sa bali dito. Okay. Pastor clan mo lang. So, hami amo kita talaga mat nga inlimod mo. So, anyway, apang kami dumagasam dumadjay. Wen Manong, mabalik kami dumagas di balay may Manong tag-swimming time. Apo, nagmayatan. So, once again, thank you very much for joining. Iti orasen karuba, 1:18. Okay, we're back. Nagparta kang talaga mo ti pa nagtulog ti oras. Kahit ulit man ti pangablao ni Kapsat Kathy ko na Kapsat pahigit mo man ti Happy Father's Day. Tinging utak ni Ronald. Ayan. From his loving wife. It's not Ronald. Yeah, Ronald. Ganti pa nang ipagato yan. Siyempre, you are in Hawaii. It should be Ronald. Yeah. I never heard her say Ronald. Di ka di. Yeah, talagang Ronald. Ayan. Alright. So, ano si Katina Panji Hawaii? Kasi ano mo tinaga mo nga rin ko mama? John Mark. John Mark. Malatan mo, malay. Okay. JM. Alright. Of course, because may isa katagiti pioneer FDD dito Kapsat Kathy. So nga, we can never say no to the ticket na nga mapasama. Kuna na, may isa ka nga sonata ti isagot ta kinila kayo na. Ayan, as we say, Happy Father's Day king Kapsat Ronald. Dati nga road iti sonata mo nga isagot mi para king ka. Katang ka kumaumis isam. Atis na tingandaan mo kahit kung kumunga dito kaya isagot mo tayo iso di hanan datang baka umisa magpaiso. So para king ka from your loving wife Kathy. Madiktuloy na serkan. Dami pang gustong sabihin. Apay kayo matoy. Ngunit wag na lang muna. Hintayin na lang ang hangin. Tangayin ang salita. Wag mo akong sisihin. Mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisirin kahit walang mapala. Pag nilahad ang damdamin, sana di magbagong pagtingin. Aminin ang mga lihim, sana di magbagong pagtingin. Bakit laging ganito? Kailangan magkailangan. Ako ay nalilito.
Siyempre, introduction na lang rin na. Ito ba ito may isang sonata para kanya na. Agtalinag kumati pa nag-aayo tigay may isang Maisa, Kabsat Cathy, and Kabsat Ronald. Ikaw, Aryo, Timay sa kanmaysa. Yes! Anyan panagragsak, riknang kentu'y riknag, nagpanagnet laeng, day di ayan, tinagtagibitan, itinabay-bayan, intasinangwadan, tapnon di mawaswas, daytoy tinapili, aldaw napnuan gasat, apan nakatungpal, di ar-arapaan, kariken sapatan, adin tumauma, pinagsining galo, tibker kawarneyak, agragsakan ngarut ket intadang gaya na dawa kagasatan, kukuha mo to'y pusok kararwaken riknak kingganat parang palang, ikarkararagta tiyapuan na marsuang aing natasanwadan, tatapno nagnayon sa idnayan ayat aldaw masangwanan, yawat ko to'y bagik kararwaken riknak tasiksikan tegayuan, pusok ti ikuta magraman to'y biyak ko ayat akapupunuan, pag pinuligan ta tinigat ken nam ay ngay tanto kalakaman, tag may satan ket tintuwag sinauway ka anuman. Agsala kami kano. One, of Cathy. course, because tomorrow is your birthday, Kabsat Cathy. Please tell us no anya ti regalo na kanyam ni Mr. Bigote. Alright, Mr. Suave. And amok nagibulang sunod na kalado nga bags and baka bags mo at anang ata ti pinlugton tang ata. For me is another jewelry. Jewelry. Sikamat. Ano ti bugtong? Alahas. Isumula na niya pala. Iso garon. Kinagado mo bagnan. Okay. Anyway, happy birthday tomorrow, Kabsat Cathy. Mga new car. Yeah. Oh, mabalik. Agragsaktan ngarut ket intadang gaya na daw kagasatan, kukuha mo to'y pusok kararwaken riknak kingganat panungpalan, ikarkararak tatyapuan na marsuang ain nakasalwadan, tatapno nagnayon sang ignayan ayat alaw masangwanan, yawat ko to'y bagik kararwaken riknak tasiksikan tegayuan, pusok ti ikuta magraman ti biyak ko ayat akapupunuan, pag binuligan ta tinigat ken nam ay ngentanto kalakaman, tag may satan ket tintuwag sinauway ka anuman, tag may satan ket tintuwag sinauway ka anuman. Okay, once again, advance happy birthday kay Kabsat Cathy for tomorrow, and very special dapat napayagan nga gagayem ida, and she's a part of detoy idol ko ni tatang ko. Ayan. Kapag kuha na apo, iso nga dati nga salisal tayo dati idol ko ni tatang ko. So once again, dagitay na nga bak, paumay kayo apo ditoy. Tapno fresh nga maiyawa siya dagitay regalo yung kinitatang niya from the 4-decade Dua family. Of course, we have Donna, Ordinary San Antonio, may isang saklay and radio. Ni Angelica Valdres, may isang radio. And ni Raisa, Anna Jane Season, may isang reclining chair. Napindas ni klase na yung reclining chair. Pagparabaon natin And kape. Monalyn Abeno. Tabukol, on the way da kanon. Oo, kita aman. Ba di nakita totoo pero on the way. Sayang nga yung moment eh. Ang pinag-uusap, iti pagtutungtong is the moment. Father's Day. Kasi ako man tayo,
Sa nga better late than never. Oh, hanga na sa Yes. yate dyan. Iti ka di happy birthday. Belated ko kanwa. Memet no tatapay lang kat ang gana na kabarbaraan na strike when the iron is hot ko na. Okay nga rod. Ni Karen May coming ka naman portable wifi na. Kuna na? Yeah, they're coming. Okay. Na ala da gitan, na ala da ituyen. So, awanan, aji lang in Basi langan. One. So, once again, od apo iti sa Rizal dito, ada kami manil. Please feel free to join tap no makaala kayo, Mat. Oh, okay. Okay. Alright. So ka na. Happy Father's Day para guys ng song Wala Ka Na. Pati nga eh. From Virgie Peralta. Iso pa yan. Idol pa shoutout po, pakisabi po sana ano kay? Pakisabi po sana ako na mahal po si Makoy. Anthony Tamayo, hehe, salamat po. Ito po si Hazel Idol from Research Minante Uno, Kawayan City, Isabela, Philippines. Of course, and What? may saman pa nga sonata ti papugtuan ta. Hangko kabisado tayo nga ito nga sonata nga amok nga ado ti makaamot ito. And if you know this song, please feel free to Ay, call dadaan mo us. dito yan. Sino? Nati Karen May Caro. Yes, at the elevator ko nam. Dati elevator ate, at the elevator. Baka no, Spider-Man iso naman at taman ididing nga magna nga umulin. Okay, nga Rod. Please feel free to call us over 0917 1500361. No amo yung title na apo daytoy, but you must be a daddy tapno amom. Tapno syempre aldaw mo dayto yan di ka makatingsingit no aldaw ti no sa baling aldaw. Isong atatakat may paay iti so amin ang apong tatatang dati nga programa. Okay nga Rod. Anya, iti title na daytoy nga kantaket no amom. Tumawag kan apo ditoy official text line tayo. Di ba yung nagrurugi? Nagtaw-tawa Dahito yan na po, itidatlag asonata. Okay, sinong tatay nga tumatawag? Katungtungan ta. Hello, good afternoon. Hindi pa, hindi mo. Ito. Okay. Sige, damag ko pa. Apo, tatangka ka di. Hello, ay inidap na. So, ikay chance na wali apo. Once again, dapat tatangka. Ayan, you are a father. No makasali ka dito. A name that yun tayo. Okay, sige. Padasing mo sang bata tayo. Iga mo manggamin. Okay, good afternoon. Hello, sir. Yes, good afternoon. Sino dito ditilin niya apo? Francis, sir. Francis. Leo Marcos? Francis Leo Marcos. Agustin, sir. Ay, kung ano ni Francis Leo Marcos o di NBI suna. Ulitin man, kabsat si Kani Francis. Agustin, sir. Francis Agustin. Taga ano? Jaglala ko ti tukmom, di palingkin ito. Anyway, mano tawa mong kabsat Francis? 41, sir. 41, tatangkan. Wait, sir. Single. Single. Ako, sir. Dapat single nga tatang. Anyway, anati title na Jesonata. Sir, Anya ti title na Jesonata nga ingkam papapugtuan. Data kayo. awan, sir, ang mo. Ay, Diyos ko, sa ka tumawag? Apo mo, yung awan na kami mo. Anyway, no amoy yung title na apo, please feel free to call us now. Okay, thank you so much for calling, Kabsat Francis. I can't take niya siya duma. What's the title of this piece? If you know it, katungtungan ba, to be sure. Okay. Baka muna. Sige. Ay, ikaw. Away ni Kabil mo, katungtungan mo, barbaring amuna dito. Hello, good afternoon. Okay, sino po sila? Si Generoso po. Generoso, o kakapatid ni Tanduay. Generoso from? Daburad, sir. Matik unay maawatang kabsat. Okay, anyway, how old are you? Up. Mano tawa mo ang kabsat, Generoso? 62, sir.
Okay. Anya ti title na di sunatang enak impatukar. Love comes from the most unexpected places. Wow. Perfect from Jose Feliciano de Tangasonata. Once again, you are generoso. Yes, sir. Generoso from the Bural, sir. Ano ti Daburas? Daburas. The Burab. Ay, Daburab. 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 Ano nga lugar dato? Daburab. Anyway, anang ili abo dito Daburab kap sa generoso. Baryo ti Kawayan, sir. Ay, Ay, Barrio asid Kawayan. lang. Anyway, congratulations kang no da kay among kablawan itatanga kanito, Daddy Generoso, please feel free. Sasawa kami ti Father's Day, sir. Ang amin nga tatang. Okay. Okay, thank you so much. And once again, congratulations. Ket agsubli kami, kalpasan ti sa magmamanong kanito kumang, adito yung DJ technician tayo. Ayan. Okay, ket congratulations sa dati 200 pesos mo, Tatang Generoso. Ayan. Ibag naman ta i-text na di kwa. Aji full name na. Tang kung na awatan ta for document purposes. Hello po. Okay, kalpasan, iti sa mga kanito apo, iti oras, 1:34 ti malam.